Dobro jutro, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video na kanalu Farmer Experience DP. Moje ime je Dušan Protić i u ovom videu bi vam predstavio još jedan od John Deere traktora koji nismo stigli da predstavimo u prethodnim videima, a ujedno predstavlja naš najjači traktor koji trenutno imamo. Pre svega, također svim ljudima koji prate video kanal Farmer Experience DP, ljudima koji su se zapratili naš kanal, želeo bih da čestitam novu godinu. Puno sreće, zdravlja i uspeha i svim poljoprivrednicima, ako su imali godinu ko mi, želim da im naredna godina bude bolja od prethodne. Također, svi koji niste, zapratite kanal, stavite neki komentar, lajkujte videe. Ono što bih vas također podsjetio jeste da imamo i stranicu na Instagramu Farmer Experience DP i da imamo stranicu na Facebooku Farmer Experience DP. Iza mene imate priliku da vidite traktor, međutim imate priliku i da vidite plug Kvedeland sa kojim je ovaj traktor i završio ovu sezonu. Što se tiče samog traktora, na njega bi stavio poseban akcent. Radi se o John Deere 7080 traktoru. Dva komada imamo, tako da ne mislite da ponovo predstavljam jedan isti traktor. Ovdje se radi o drugom modelu, odnosno radi se o posljednjem modelu 7080 koji je 2002. godište, koji dolazi sa Comorel motorom od 200 konja. U odnosu na prethodni traktor koji je nekih 180 konja i redovan motor, ovaj traktor ima znatno više snage. Ono što smo uradili kod njega, znači rekao sam da je u pitanju 2002. godište, jeste da ovaj traktor po meni je neophodno da ima veliku količinu tegova napred. Također, kao što sam spominjao i u prethodnom, za njega posjedujemo i prednju hidruliku koju planiramo da stavimo i da na nju dodatno stavimo teg od nekih 900 kila. Na taj način ćemo dobiti da tegovi budu izbačeni napred, da stoje ovdje i dobijamo veću vagu. Faktički pokušavamo da imitiramo seriju 8, koju možete također da nađete i u manjim snagama, ove starije modeli od oko 200, 210, 220 konja, a opet ima veću dužinu, što zaista znači kod nekih težih operacija, pa čak kao što je i ovo oranje, ili rad sa gruberom od 3 metra, gde dolazi do toga da traktor kreće da skače. Što se tiče guma, 620x70 R42 su zadnje gume i prednje gume 480x70 R30. Ono što jeste kod ovog traktora i što će vjerojatno biti rešeno u narednom periodu jeste što su prednje gume otprilike nekih, ajde kažemo 50%, dok su zadnje gume možda nešto malo bolje, 60 ili 70%. Imamo mi nove gume za traktor, međutim još uvek definitivno nismo odlučili da li ćemo ih staviti na ovaj ili na onaj traktor, pošto oba imaju negde gume 60-70%, a ove sačuvati kao rezervne gume. Što se tiče samog traktora, možete malo da vidite ovako. Zaista, moje lično mišljenje je da su ove 7 serije, 7810, 7710, da su 7700, 7800 i slični modeli, da su to zaista onako traktori koji su dosta izdržljivi, kao što sigurno već znate, ali radi se o traktorima koji se prave u Americi i velika većina delova kod ovih traktora se razlikuje u odnosu na traktore 6 serije. Ono što sam vam pokazivao i što bih voleo ponovo da pokažem jeste što svaki traktor ima automatsku poteznicu i ovu donju poteznicu koju koristimo za kačenje tanjirače. Također ovdje se nalazi kompresor, 4 izvoda za hidruliku, odnosno 4 izvoda može da prihvati 4 izvoda. Na ovo možete da kontrolišete poluge, što je zaista značajno kada treba da se zakači neka mašina. E sad, ovdje za njega je trenutno zakačen Kvedeland plug 3+1 i ovaj traktor sa ove godine, što ste imali prilike u jednom od prethodnih videa pa i u jednom šorcu da vidite koliko je lepo radio sa tim plugom. Tako da smatram da će u narednom periodu
deo njiva koje, u stvari sad smo već prethodne godine smo uzorali polovinu njiva s plugom Ostakta s gruberom, ove godine smo to zamenuli, ali sljedeće godine mislim da će ovaj traktor ponovo raditi većinu svog posla sa plugom iz razloga što mu je takav raspon točkova da odgovara ovom plugu, dok je kod onog modela koji se nalazi tamo raspon točkova nešto širi, pa je bi moralo da se radi sužavanje. Što se tiče samog traktora i pluga, i jedna i druga mašina su spremne za, da kažemo, za zimu, da budu parkirane i da čekaju narednu godinu. Ovdje se vidi kako smo namazali ove delove pluga kako ne bi i zaređali i kako bi ih sačuvali. Ono što je dalje bitno kod ovog traktora jeste da malo vidite kako izgleda unutra i po čemu on još predstavlja, kažemo, posljednju seriju ovih mašina. Kod ovog traktora se nalazi menjač koji je autokvad, gde pored dugmeta na koje možete da birate prva, druga, treća, četvrta brzina, na sam menjač možete da određujete da li ćete da prebacite u veću brzinu ili manju brzinu. Sve se to naravno radi bez kvačila. Ova ručica predstavlja dodatnu ručicu za četvrti izvod za hidroliku koji je dodat naknadno iz razloga što je verovatno kod prethodnih vlasnika radio sa nekim mašinama koje imaju 4 izvoda hidrolike. Par puta naglašavano neophodno je da traktori imaju klimu, bar se mi trudimo da izaberemo takve, brisači, obrta i kardana, samo paljenje kardana, gde ovde ostale 3 ručice za hidroliku i samo podizanje i spuštanje poluga, gde se nalazi ovaj sakriveni točkić, gde možete da odredite da ostavite granicu do koje želite da traktor diže, gde podiže poluge, odnosno vašu mašinu, i gde određujete samu brzinu dizanja i spuštanja poluga. Što se tiče ovog traktora još, ovaj traktor ima, sad ćemo da ima tačno u sat, ovaj traktor ima 11.446 sati. Bilo bi lepo da je 1446, ali fali još ispred jedinica. Tako da traktor ima 11.446 radnih sati i u veoma dobrom stanju je. Zaista su retki modeli ovakvi kao što je ovaj, gde možete da ga nađete sa ovim menjačem u kombinaciji sa kompresorom, Comorel motorom od 200 konja. Dosta je teško ih naći, generalno su dosta retki modeli, međutim same mašine kao mašine su se pokazale vrhunski i mislim da i u narednom periodu ćemo se držati ovog traktora. Naravno, daj Bože da dođe do nekog velikog povećanja zemlje koju radimo ili možda usluga na koje planiramo također da se orijentišemo, jer generalno imamo dosta mašina koje nisu maksimalno uposlene kod nas. Možemo da samu uslugu, odnosno da li usluge oranja, bilo čega, možemo drugim ljudima da odradimo zaista kvalitetno u vremenu čak kad i njima odgovara, jer naše parcele dosta brzo odradimo. Tako da smatram da ćemo jedan deo našeg poslovanja u narednom godinu, odnosno rada našeg poljoprivrednog gazdinstva, usmeriti i na taj način. Sada bih vam pokazao kako to izgleda kad se upali ovaj traktor. Znate da sam ja uvek, kada je bila ona prethodna 78-ica, pokazivao kako se taj traktor čuje i kako taj zvuk lepo izgleda. Ovdje imate priliku da vidite da se radi o drugačijem motoru koji je Comorel. Znači radi se isto o Comorel motoru, 8,1 litara, i to su sve generalno motori koje kasnije možete da nađete i u John Deerima 8 serijama. Da li se radi o Comorel verziji ili o redovnoj verziji, ali se radi o motorima koji su isti zapravo. Tako da u principu ovaj video je malo kraći. Pre svega sam ga napravio da vam pokažem i meni omiljeni traktor na našem gazdinstvu i traktor koji generalno najviše volim.
za koji smatram da je vrhunski i za koji bi voleo da zaista dosta radi kod nas na gazdinstvu i da dosta zaradi za naše poljoprivredno gazdinstvo, naravno. Vidite kako kada se digne plug, bez obzira što traktor ima veliki broj tegova, dođe do malog drmanja. Tako da u principu to bi bilo to. Sve najbolje vam želim. Još jednom čestitam novu godinu, da se odmorite, pripremite za sledeću sezonu, da vam bude bolja nego ova. I eto, još jednom vas molim, zapratite kanal, zapratite nas na Instagramu, na Facebooku i da širimo naš kanal i naravno čekam vas sa vašim predlozima o tome šta da snimamo, kakve testove da radimo i slično. Još jednom sve najbolje.